agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan, tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babanak kita, oy! Sino nilang silukan yak? Hindi nag-ibitin na mabalinsuek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love, ay, sana nagtatakaw, kadwa na, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka! Labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apag sayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apag butbut ngan dagiti mangkon kontraken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti madireksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayam. Manipod iti Lady L Productions. Isagot mi kada kayo ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan na napaulwan. Treasure Hunter! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Mangkita tayo tinapintas sa gundaw ay tatgaglibas ta. Anya, kasano nga di pa naglibas sakit na ganomot ti mang bambantay ka data? Nagadumit ta rason mo. Ibagam laeng no di mo kaya ti sumurot kanyak nga glibas. Tasaglagan ti aglibas nga may maysa. Kasano nga ro din ni Torquato? Naimbagkan ko na kada namnama pinagawid dan. Anya? Eso panunutin tan. No kasano makalibas tan ditoy. Ni Torquato na jay. Pinatay dan sa amat ni best friend Torquato. Tal! Awanin ti marami dan tan no pinatay dan ni Torquato. Anya? Kasta lang ti ibagam? Awan ti bibiyang mo nga oray patayin dan ti kadwata? Anya kumangit ti bagak. Gawan mo ti power ko amang isalakan kan kwa na. Wanangam kaslakit din kay kayat mo nga dadakis ang mapasamak kan kwa na. Awan, timbag baga kakasta. Mangsapol takid di ti pamuspusan. Tapno makalibas ta ditoy. Kat masarakan tan ti gamang. Gamang kalagamang, dahi na ti baglaingam. Sana lang man na si Morsorot kan ka. Sigurado asap-sapulan na kun ni JR ka. Saka pa. Anyat ko nam. Awan, di mo namnamay na sapulan na ka ni JR. Tasan nakasapulan da jay. Imposible asan kasyak ti amana. Sapulan nakdayan no di nakmakitkita. Isadyak lang ko man si Morsorot kan ka treasure hunter nga awan amo na. Sumarden ka man, Pipito. Di ko namkit di. Rupat kinabak ng kamatlaeng akas kanyak. Isa simurot ka kanyak. Gapot ako naknupudpud no treasure hunter ka. Ngam saan samay. Impasobo na kami lang ka ni Torquato.
Sana kinabak ng tiyanhantingam no di kat sapsapulong tindalan ni patay. Jaski ka! Hustaon ka siya, nak. Di na kon pagdepaan. Kalpasan na, panaem tindisam abo nga iti ulok. Amangan no da iti muging ka, ti matamaam. Maminsan pa'y, Anya, saan? Kasyan nagkania? Huston kunakmat. Amangan no malusuken, ti banga-bangag. Malusok ti banga-bangam. Kaya kasawa na dakos ti pinsar mo dito'y teritoryo mi. Anya, Sige, agdapakan. Kalpasan na. Istimaram ti agtakder. manjakon. Ay, manjakon. Nakamo ka no di ka agtal na. Itamoging mo ti mapuntaan iti panak. Sana day ta bunga nga day ti ulom. Anya, makamuditan. Ikidem ko latan. Sige, Torquates. San ka gagkut-kutay? Kabaalam day tao'y. Ay, umay ka, Torquataw. Nalusok ka din, kibanga-bangak. Natayak ka din. Nalpasan ti panubo ka na ipaikan ka alakay. Ha? Amihan. Pangulo! Isublimon day ta iti pupukan da. Matungpal! Pangulo! Ha? Umay ka! Sumurot ka kanya! Uy, talaga sumurutakin ka. Diyak kayatin tinakadepa amapa na ti ulo na. Ay na. Manjakan. Namidwa nang kutikis ni Torquataw. Anya nga tan tinapasamak yung kuwana. Inuluyan dansan na talaga. Torquates, best friend taon, si Bibiangka. Awan. Best friend tol. Si bibiyagak pa'y. Kunak numatay ako na talaga. Apay, kaya di ka pala natay. Sumandang kayo! Sika! Sumurot ka kada kami! Apay, asyak. Sika! Ti sumaruno! Anya, ay, adangkit ko. Ang mga nujak kabalan di parami, jo kanya. Sumurot kan! No di mo kayak nga alag ti baklat nga ipabarikas kan ka! Anya. Ay, sana. Akabutin ko ti beklat. Sige, Gidain. Alain yun tibiklat. Ay, sana mabalin. Ay, sige. Sumurot akong kada kayo. Basta di pabarikas kanyak ti beklat. Apay, tinbidin niyo prutas iti siket ko. Ala, agkayang ka. Apay ka di. Panag day ta nakabitin na prutas di ta babayan dagiti ilamlamang mo. Anya, ay saan? Ang mga numapanan ti ilimlimeng ko kat matpestiak. Numapasamak day ta. Kaya tasawon day ta akabusor ka. Anya, ay sana kakabusor. Sige nga Rodan. Agtalnakan no di mo kaya't aday ta ilamlamang mo ti mapana. Ay na, anyan dati panubok. Sakbay maalak ti kinabaknang. Agtalnakan no di mo kaya't asabali ti mapana. Imbis aday ta nakabitin na prutas di ta nagkayangam. Ay na, maulo ako na. No? Pangulong!
Nataysan ti ang kitar alakay. Alay nyo dahi ti alakay, kat ipupok yun iti sabali. Di yun isubsubli iti ayan dagiti kakadwana. Matungpal, Pangulo! Nanang, nagapan nyo ka de? Napanak nagdamdamag no adda ti nakakita ka dagiti tallo alalakay apapaanawa. Ah, ada ka din aman yun, nanang? Adda na kaibaga kanyak ang nagturong da kano ijay sityo katutubaw. Ah, anya? Sa din da lugar, nanang? Adayo day di alugar. Ijay pa'y likudan ti bantay. Ah, anya? Nagadayumot din tinapananda. Manmano ka ti makadanon iti day di apaset ti bantay. Taiparit dagiti katutubong agnanaed ijay dagiti ganggan naet amapan dumapaw ijay. Kasano nga rudan? Imbag nung makaawid si bibiyag tatang. Mapanak ijay, Gerald. Ah, anya? Kabalan nyo ka di pa timag na itibang bantay, nanang? Naiapay, anyat pagkit kita amaya kanyak. Nakapsaut, Ni, saan matakasta, nanang? Amo ka napigsa kayo. no kayat mo ti sumurot kanyak, sumurot ka nga raw. Agam no saan, adalatakan ka dayta. Sumurot ka, nanang? No kasa nga raw, umay kan. Masapul ang makadanuntan, ijay sityo katutubaw. Kapitana, umayak mat. Kaya't ko makita ni Pipates, ang mga nun na isagmakan. Saan ka nga umay? Bantayam kit de ti anak mo. Ha? Agbati kayon ditoy. Da kamin ti makaamaw iti daytoy. Sige nga road, Kapitana. Isubliyo ko mga rod si bibiyag ni Pipito, ah. Ay, jak may bagaday talusya. Tawan sigurado iti papanan may. Taura iti gobyerno ket saan da apakibibiyangan dagiti agindag ijay sityo katutubaw. Ay, anyamot nga minan ni Pipito takumpurme iti sinursurutan na. Nagpatagkit din day tanga andoy ta simurot kit din. No maipapaanan iti kinabak ng wano gamang ti pagsasaritaan. Aramiden amin na tao, tapno matagikwada lang. Kasta ti kapigsa ti gamang amang impluensya iti panunot ti tao. Amiyan, agsagana kayo. Para iti pan nakaidaton dagiti gangan na ita nagdursok nga imay dito'y ayan tayo. Wan, Pangulo! Masapula may daton dan sakbay a sumipnget. Matungpal, Pangulo! Agsipot kayo matlang iti aglawlaw. Tamangan no adda ti sabali pa yung kakadwada nga agbasak-basak dito'y teritoryo tayo. Karkweds, awan matan ni Anday. Sandan nga insubli dito'y nakaipapukan ta. Wan nga raw da, panagpunak. Dahito yung tigundaway ta. Tapno aglibas tan pipitaw. Kano na kadumot ti agbambantay? Makamuditan Basta lain ta dahito'y mapa. Amumut ti agbasa iti mapa. Saan ka day? Basit lain Tinapatag ket ammom abasaan. Kita dagiti katutubaw. Adda oras asumango da iti daya. Sana ya? Wan nga raw, nadlaw mo gayang dayta. Nagbayag ang nakasango da iti daya asaan da nga agkutkuti. No nakasango da iti daya, gundaway tamutten nga aglibas. Magnata iti laod. Ha? Sigurado ka? Wen! Patyanak, ta inadal ko ti pagnaan idi pinagbatidak iti ruar. Hangim kasano nga rod ang makaruwar ta dito nakaipupukan ta. Adda na pinot ko na tadem akawayan itay ngayon sa likad kaw. Na ito'y ti aramaten ta amang dadael iti galot ti ridaw. Ha? Ala, nagtadamot nga agpaisudaytan. Wen! Rugyan tan adadaelin ti talay ti ridaw.
Aginayad talang ang mga numatay kamutin. Saan? Maalat apay tigamang, tol. Sige, jak isinsina iti bagik ti mapa. Tapno maalat amat tigagara ta agamay. Nanang, nagatayo iti pinagnatayo. Kalpasan na bimaba tayo iti jeep ang nagluganan tayo ang nagturong iti dayo apasot ti lugar. Nay, apay, sumuko ka kaden. Ni, saan nanang? Diyak to sumuko. Takayat ko ang makita ni tatang. Ay, no ka sa nga road, magnatalata. Asidigan ti papananta abalay ti bakaut anabiyag nga agbambantay iti sakaanan ti bantay nga agturong ijay sityo katutubaw. Nagnangatamot lang iti tatang. Panagkunakit saan. Iso asigurado ang makapungtot dagiti katutubo ang makakita kadakwada. Ta saan daanag na iti ayan ti bakaut at agabantay. Nanang, Ti bakit ti mangtod iti mapa nga aramaten ta ang mapan ijay sityo katutubaw. anyan dayo na sumsumok da tatang. Kompormin tinakadandanunan da. Maalala ati narawat laonay iti gamang wano kinabaknam. Tay tatol. Nadadaal tan titalitiri daw tinakaipupukan ta. Sige nga Roden taul. Inayada mo nga ilukat tiri daw. Bayat ang nakakita tapay laamin iti daya. Sige. Aday ta. Aday ta. Ubay kaan. Darasam. Sige, aginayad talaang tamang numadlaw na. Saan abalit agpapada tayo lang ang nakabaag? Saan data basta madlaw no umadayutan? Sige nga Ruden. Umay kan. Gundaway tanday to'y amang sapaw. No sa din ti ayan ti kinabaknang. Nakarkar na bumaknagak. Bumaknangak meten. Hoy! Madlaw na tan! Tarayan na! Taray, bibitaw! Ay, Turquets, nagano na namang kamkamat ka na ta! Saan tagang sarsardan? Basta, taray laeng! Sige, taray ka ng Taray! lagda! Walang iwanan, Turquets! Windaul, Tarsam! Walang iwanan! Taray! Anyate masapulyo. Apaya nagdursok kayo ngay may ditoy. Kaya't yu kadete may sagma. Ne saan ina? Napatag ti gagaramay. Sapsapulan may dagiti kakadwami nga imay ditoy. Taad dati na kaibaga kaniyak nga. Umasidag kami pa'y nga umuna kada kayo dito'y sa kaanan ti bantay. Sakbay amapan kami ijay sityo katutubaw. Anya nga men ti ginagara dagiti dursok ijay sityo katutubaw. Ay, agsapsapul da iti gamang. Anya? Ay, no kasta! Kabuka biti balitok dagiti nagdursok amapan ijay sityo katutubaw. Ha? Ay, kayat dalaang te makakita iti pudpud no abalitok. Iso anapanda ijay sityo katutubaw. Makita dita matam nga agliblibak ka babae. Saan napudno ti rason nga imbagam? No apay
napanda ijay sityo katutubo. Ay, pasensya ka na no. Jak imbaga ti pudno, ina. Kaya't da maala ti kinabak na nga adda ijay sityo katutubo. Ay, dagiti arsab kan kabuka biti kinabak nang. Isu dati kayat mo nga isalakan. Ay, di ka da nag-ina. Ati paag ida iti gagarada. Isu kayat ko asurutan ida. Isu pangasim kumata tulungan nak. Tapno saan da kami nga an-anwan iti anak ko no makadanon kami ijay. Makita kat nasayat ka atao. Iswa, sige. Ikan kayo iti gundawayaw. Amang surot kadagiti kakadwayaw. Anapan ni jay sityo katutubo. Agyamanak, ina. Alaan nyo daytoy nga anib a kristal a batu. Tapno agsilbi a pamanak ngawan ti dako sa pinsaryo. No makadanon kayo ni jay sityo katutubo. Hey, Turquoise, awanan dagiti mangkamkamat ka data. Nayaw awan taidan. Well nga raw. Makita tabot lang ang dagiti gamang asapsapulan ta. Dagiti naman! Dagiti naman ng Turquoise. Ay, panpanaan da tamanay. Ay, tumalay ka na. Papanantapay ngay. Kitnay, kabat-batuan dito yan. Awanan si pagtarayan ta. Agarodok talangan. Di mo itungtong raraw taolong ta mga numalusok iti pana. Anyamat ng tikas tao. Matay tan samot tan, pipitaw. Yapay ngay. Awan mo tindi turturong ti mapa. Anya, pikin samot na itama pa. Sige, agarodok talata. Taon, asinagdan ka na ta. Kasla, bumaba tinagpakluban ka na nga. Matay tansan. Ang tulid ng tinagdak ka na batong agturong ka na ta. May sagmakngatan dagiti dua alakay. Gagayem, di uliwayan na denggan di paggibusan ti makalawas sa pakasaritaan na napaulwan. Treasure Hunter! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Sound effects ken musika JR. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais ken itimot direksyon Perry Claro. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagtitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!